بليت مشوارن هجاء في چند سالن سیستما قیومان لترکیه و الباکوره کردستانی تی سپاندن سیستما قیومان نتنی لحن بری شارداران لحن بری شرکتان لحن بری سازیان لحن بری دزگهان جی هاد بکارانین لترکیه و باکوره کردستانی و مجاری هر وها هل بجارتنان ام دیل گل حقوق ناس و سیاست مدار سادات یورتاش جدیار بکتی بگرنده سلاو و ریز بوده که سادات كيك سادات تخوازم دسبيك ده بزانم قالوا اف سيستما قيوما بالنمايه كي ياساي حيا وبتشا واي تي سپاندن بكارانين دوي درباري ده غير آگاهداريان بدي تماشوانين مدد سبيك Yani beriya her tişti sistema qeyyuma gava سروک شارداری جزا کی بخواه به حقوقی نکار و ایدی شارداری بکه و دمید و بره مجلس یک وره بجارتن بجارتن اولگوری ویجی وظیفاوی دوام ببله بله سیستم قیوم و ناخبته yani ویج وظیفه دگرن و دشوناوی دجی yan vali, yan cigri vali, yan jî qeymekamekî tayin dikin lê bajarê ya jî lê navçeyê walîtî û şaredarî dibe yek qeymekamî û şaredarî dibe yek wê çaxê jî bi rastî kesên ku dengê xwe danin îrada ku xelkê tespît kiriye ji holê radibe. Yani kayyum iradeye geldi kuje ev sistem verildi meşe. Brez yurtaş neha veki ko cenabiyete dest nişan kiriyan neha şaredari hilb jartina şaredaran lgora sistema Türkiye jî ew ku de encama hilb jartinekê de şaredartêne dest nişan kirin. Vali, qeymakam, cîgirîn valiyan jalî devletê ve têne dest nişan kirin. Yani ev mekanizmaya idareye yani jî destilata heremî jî ji holê ranabe yani çi astengiyan li pêş demokrasiyê li Tirkiye xwe jî tîne ev na kerem ke. Beşik demokrasiya ku yani navnetewî hatiye kabul kirin û demekî dirêje Türkiye xwemîna devletekî demokratîk pênase dike li vir jî bi rastiya rêveberiya heremî di sîstema rêveberiya giştî de jî gelek mühîm e. Ji ber wê yekê jî şaredariyê ku hatinin bijartin bi rastî jî divê li gorî îradaya gel tev bigerin li heyf mixabin dema şaredar teslîmê qeyyûma dibin wê çaxê jî li wêrê rêveberiya heremî jî ji holê radibe. Yani navîna gel û rêveberiyê de têkilî namîne ji ber wê yekê jî çi qas pîlan hebin, çi qas kar û barên şaredariya hebin kiş li wêrê xisarekî mezin dibînin û li wêrê jî gel bi rastî li derve dibîne yani dervê sîstemê dibîne ev xisarek ne tenê demî û ji bo pêşerojê jî xisarek gelek mezin dide hem alî demokrasiyê hem aliyê hilbijartinê û hem jî rêveberiya Sedat girêdayî Tirkiye gerem qise bikin yani niha gaba got sîstema qeyyûman hate sepandin taybet girêdayî şaredariyan tamam destilatê ev yek kir lê muxalefetê jî piştgirî da vê sîstemê niha jî yani CHP Dem Parti bi wê yekê tometbar dike ku li gel AK Partî rê keftiye ji bo got qeyyûm neyên danîn yani ev seknekî çawa ye kerem ke ez dîtina te bikirim. Yani heyf mixabin muhalefeta Türkiye jî bi giştî ji destilatdariyê cuda politika haya îro nemeşandiye. Politikaya ku li navendî li meclisê hatiye qebûl kirin piştgirî daye yani di mesela çareserkirina pirsgirêka Kurd de jî
جعلی اولکاری مزد که و مینا بقای مینا کو پیش روزا واد که و خطره ولی مزد که اولویر جی نرینا دولت درد که و پیش هم مخالفت هم جی دستلاتاری به نرینی رد بن یک کیمانی یک کلک مزن لویره هیه جبروی که جی جخوا ناکوکیا ناوادا پر قلسز yani hevi dikim jivraşunda muhalefet kanı be helwestek baş nişan bide dibe heviye deme. بله او هویتنا که استعداد لراستی تشتکی دارن تو زانه یعنی مثلا بری دو سه روزان یکیش مخالفتی پارلمانتره که ای پارتی کو پارلمانتره که مخالفتیه تو زانه دیجی زمانی کردی هلوستکی گو نشان داده دستلات بخوشی زمانه که اوسا بکار ناینه بله دیتنا تدوی درواری داشی Yani براستی رو جوینک دیاربکر هبو ملویجی نرین خوانین زمان 1991 de dema leylezana bi Kurdî axifî di meclisê de zimanê ku nayê zanîn û bi destnîşana X'ê hate nivisandin 33 sal şûn de jî dîsa hem zimanê Kurdî hem jî Lazî û Özbekî jî به همان نشانه هاتن دست نشان کرن ولی خویه کو 33 ساله کو درباس بونه تجربه کو چیبیه زانینا کو چیبیه حیف مخابن لدست هاتداریه تسیره که ارینی نکریه براستی جی افد سیستما ترکیه کمانیه گلک مزنه برز یورتاش گلک سپاس بوده جدیار بکری لگل